Omuhezi wa RDC wa Rukungiri Wilberforce Ngoma himbisubwe arugire yataho urukiko rwaho naho akesharingo katakavireho abatuura n'abebembezi b'ecyange iki omukugamba kwabo no bagira ngo bo bakanagwe nyuma munonga omubinde bikwatirine n'obuheereza numanya obuzubu burya habakazi akigambo kyamizi nangwa ne sabuni no buyakubura konke kigambo kyamizi nangwa no buyakubananda kuteka enkuzi kabura yaba yinamizi nabakurira hamwe abo kuba kwatanise n'abagenzi bitu aba twashanga umugombo region washotite tutoreka heri ya Uganda n'ingashi ya district akakuye ntanu wana otangurore okubiye n'amashanyarazi yorebo kubiye n'amizi yorebo kubiye n'imihanda mirungi bwenti twashaga tuyine ekizibu cyebyo bintu kandi dukutunyega munonga Wilberforce Ngoma himbisubwe ahabwira abatuura ko akesharingo tugomahanda ogo kurabiramo konka barebeke ngo barinda obusinge ozi mwamutagumisirize umwana wasa kushanga ikintu kitabonere cyo kubanza tuyine amakagita government nyoni cyakugira ingarisana na neka umurito twena twagira ngo twetekika tuyeta abana bawe tubabuze ngo weza tata na mama children's rights ningashi byoshe mukubona ofuna umukebe ofunire ukamukwasa urupapuro nahandika n'urwijuru so na government nukweli no shaba amashanyarazi ba Dr. Mbashabe mushara abasanya sanga umutongere aba arts w'amashumuro no reba nigenda mabati and government settings y'umurimo muri kurabura imishoro abataka tungira amashanyarazi nababwira abataka tungira imize nababwira abine ngo utondo munonga nabazenda kandi arahaba rukuba munonga ecyange eki nibija kusemwa amashanyarazi bereka cyerize ababe batwenda bavunano okujanjaza amashanyarazi mu byaro kandi babeta aba rectification agency bereka ejo department bakajiyaho bajigaruzo mu mother ministry ya energy abatuura bahabwirwa kugumisereza ongwe enshonga zabo nizija kukorwaho amakuru agagasha kwa Dan basebye